kuva mu binyejana byashize amayeri ya gisirikare ku rugamba yasabaga abayobozi b'ingabo ku isi gukora imibare iteye ubwoba nko kwibaza ngo ese mfite abasirikare bangana gute, ese mfite ibikoresho bingana gute, cyangwa ngo umwanzi wanjye afite ibikoresho bihenze bingana iki. Byabaga byoroshye kohereza amabato y'ingabo akajya gusenya umwanzi wawe amusanze aho ari kurusha gutegereza ngo agusanga aho uri wirwaneho. Ariko ubu noneho intambara zo muri iyi myaka zatangiye kurwanirwa kuri mudasobwa, ntabwo ndi kuvuga ku mbuga nkoranyambaga. Mu bihugu byo ku isi bikennye usanga uburyo baba bafite bwo kwirinda ari inzu zuzuyemo amarokete nk'aho tukiri mu 1232 mu ntambara z'Abashinwa n'Abamongoli. Bivuga ko ubushobozi bwo kurwana baba bafite ari ugusakirana n'uwo bahanganye barebana amaso ku maso. Ibifi binini nabyo byari bikomeje gukataza mu kugwiza ubuhangange bwo mu kirere, bishora amafaranga akavagari mu gukora ibidege bya rutura by'intambara bishobora no kuraswa cyangwa bigashya kubw'impanuka nk'uko twabibonye mu ntambara ya Iran ihanganyemo na Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu ibyo bifi binini nabyo biri guhindura umuvuno kuko baje gusanga guhangana na drone bakoresheje ubwirinzi bw'ikirere abo mu burengerazuba bw'isi n'inshuti zabo bari basanzwe bakoresha ari ubwiyahuzi mu bukungu, financial suicide. Ubu ibyo bifi binini nabyo ngo bihanze amaso cyane ku ndege zitagira abapilote, zaba izo kurasa ibipimo cyangwa se izo bakunda kwita drone z'impigi, drone hunters cyangwa se interception drones. Muri iki kiganiro reka tuvuge uburyo drone zahinduye uko inzobere mu gisirikare zibona intambara zigezweho, modern warfare. Turifashisha inyandiko yitwa War and Modern Warfare, The Insight from the Middle East and the Ukraine War. Iyi ni inyandiko y'ikigo cyitwa Center for Strategic and International Studies, ni department y'ibya gisirikare n'umutekano. Ariko turagaruka gusa kuri bimwe mu biri muri iyi nyandiko ku ngingo ijyanye n'ikoranabuhanga rigezweho mu bya gisirikare riri gukoreshwa mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine ndetse n'intambara yo mu burasirazuba bwo hagati. Nje nitwa Matare, ngwaha ikaze kuri Bomba 250. Mu mpeshyi yo mu mwaka wa 2022 itsinda ry'inzobere mu bya gisirikare ryo mu Burusiya ryagiye Teherani muri Iran usuzuma drone z'ubwiyahuzi, drone kamikaze zo mu bwoko bwa Shahed 136, Shahed 131 hamwe na Majeri 6 ikora ibitero by'ibiturika biyoboye ku ntego, precision guided attacks. Mu kwezi kwa 10 hagati muri uwo mwaka n'ubundi drone za mbere zo mu bwoko bwa Shahed 136 zageze mu Burusiya ndetse zitangira gukoreshwa mu ntambara ya Ukraine. Bigeze muri 2023 Uburusiya bwabonye ko zitanga umusaruro ku rugamba maze buhita bufatanya na Iran bafungura uruganda rwo gukora drone zimeze nk'izi ngizi bazita Gerani 2. Nyuma ariko na Shahed 131 na Majeri 6 zaje kuza maze izo drone zose zizengereza Ukraine yari icungiye gusa ku bwirinzi bw'ikirere bwa S300 na Bak 1 bwose bwatwaraga miliyoni z'amadolari kurasa misiri imwe gusa, kandi izo Shahed za Iran zigura 20,000. Umusirikare witwa Mark Santora warwanaga ku ruhande rwa Ukraine mu ntambara y'Uburusiya igitangira mu 2022 yabwiye CSIS ko drone za Iran zigeze ku rugamba muri Ukraine ari cyo gihe kibi yagize mu buzima bwe bwose. Ati Shahed zani mbi cyane kuko imwe gusa yashoboraga kuzigatwika amajipe ya gisirikare, ibifaru n'abasirikare benshi icyarimwe kuko twari tutarazimenyera kandi tudafite nuko duhangana nazo. Ati kwabaga ari nko kurwana n'amarobo cyangwa se bamudahushwa magana mu kirere. Burya ariko ngo utaribwa ntamenya kurinda. Ukraine nayo nyuma yo kuzahazwa n'izi drone z'abanya-Iran baje kwicara bashaka igisubizo gihendutse kugeza bakigezeho, ku buryo uyu munsi Ukraine iri mu bihugu biri imbere cyane mu ntambara za drone, zaba izindwanyi ndetse n'izihiga izindi drone hunters. Igisubizo cya mbere Ukraine yabonye kuri drone z'ubwiyahuzi cyitwa Sting. Sting ni drone yakorewe gusa guhiga izindi drone z'ubwiyahuzi igaturikana nazo zikiri kure y'ibipimo byazo. Izi zirahendutse cyane kuko Ukraine zikora ku kiguzi cy'amadolari 2,000 gusa kandi zikagendera ku muvuduko wa kilometero 280 kugeza kuri 315 mu isaha, bikazorohereza guhiga Shahed z'abanya-Iran byoroshye. Izi zahinduye umukino mu ntambara yo muri Ukraine kubera ko zirahendutse inshuro zirenga 10 ugereranije na Shahed za Iran. Igisubizo cya kabiri Ukraine yabonye ni drone yitwa Litavr. Iyi nayo irahendutse cyane kuko mwitwara Ukraine ikiguzi kiri hagati y'amadolari 1,500 n'ibihumbi 5 kandi kaba kabutindi mu guhiga izindi drone, ikaba ishobora no kurasa iri ku butumburuke bwa kilometero 9 mu kirere.
Icyatumye abahanga mu bya gisirikare batangarira izi drone za Ukraine ni uko zikoresha kamera zisanzwe zikorana n'ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano AI, zikohereza amakuru y'ako kanya ku buryo igipimo kamera y'iyi drone yabonye uri muri AI Command Center adashobora kugihusha, kandi ngo zishobora kugabishwa igitero ari nkeya cyangwa se ari nyinshi mu matsinda ibizwi nka swarms. Ikindi ni uko zitabonwa na radari kuko zidakoresha GPS ahubwo zikoresha ikoranabuhanga rizwi nka quantum technology, rikoresha kamera ku buryo busa nko gukoresha telecommande kugeza zihamije igipimo. Ikintu ariko ngo cyafashije Ukraine cyane mu ntambara y'Uburusiya kugeza uyu munsi, ku buryo ibifi binini biri kwigira ku ikoranabuhanga ryayo ni amasantere y'ubwenge buhangano, Artificial Intelligence and Command Networks. Izi nzu muri ya nyandiko bavuga ko ari umutima w'intambara zigezweho, aho ngo bahakirira amakuru menshi aturuka kuri satelite na sensa zayo madrone ku buryo zakira amakuru y'ako kanya, bigatuma bakomeza kwihagararaho ku rugamba, bikaba byarakomeje kubafasha kugabanya umuvuduko w'Abarusiya. Tukiri kuvuga kuri izi drone z'ubwiyahuzi, kamikaze drone cyangwa se one way drone za Shahed 136 na Shahed 131, reka tuvuge ku buryo zahinduye uko Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatekerezaga intambara ya Iran. Mbere y'uko intambara ya Iran na Israel ifatanyije na Amerika itangira, Iran yari ifite ibihumbi bibarirwa mu binyacumi by'izi drone, Shahed 136 na Shahed 131. Izi bazohereje mu matsinda cyangwa se swarms kuri Israel isanzwe ikoresha ubwirinzi bw'ikirere buhenze nka David's Ring butwara miliyoni imwe kuri misile, na Patriot butwara miliyoni zigera kuri 4 kuri misile imwe. Ari nacyo cyatumye ibihugu bibona ko gukomeza guhanura izi drone batazi n'izisigaye inyuma uko zingana ari ubwiyahuzi mu bukungu. Ibi nabyo byemezwa n'abahanga mu bya gisirikare ko biri mu byatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihutisha ishyirwa hanze n'ikoreshwa rya drone yabo yitwa Lucas, ikora neza nka Shahed za Iran, kugira ngo byibuze bagabanye ikiguzi cy'intambara, kuko basanze uburyo bwabo bwo kurwana intambara buhenze ku buryo butagezweho, cyangwa ngo bube bwizewe mu buryo budakuka ko bwatsinda ku rugamba, mu gihe bwaba buhanganye n'ubu buryo bushya bwo kurwana intambara hifashishijwe indege zitagira abapilote drones. Iyi nyandiko kandi ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel zahise zongera imbaraga nyinshi muri systeme z'ubwirinzi zikoresha imirasire cyangwa se laser beams, ibyo bise directed energy and hypersonic weapons, dore ko Israel n'ubundi yari isanzwe ikoresha ubwirinzi bw'imirasire bwa Iron Beam bwari busanzwe bukoreshwa mu gutwika misile ziraswa mu ntera iringaniye, medium range missiles. Ariko ubu noneho ngo bahise bihutisha inkundura yo gukora imirasire yabasha gushongesha ibisasu kugeza no kuri misile zigendera ku muvuduko uhambaye, misile hypersonique. Impamvu nyamukuru ni uko babonye mu gihe ibihugu byaba bikomeje gukataza mu ikoranabuhanga rya gisirikare rihendutse, batazakomeza kubasha gukoresha tekinike yabo y'imirwanire mu ntambara izwi nka shock and awe cyangwa se rapid dominance badakoresheje ibisasu kirimbuzi. Iyi tekinike ya shock and awe cyangwa se rapid dominance ni tekinike yo gutera ihungabana uwo muhanganye urimbura icyo uhuye nacyo cyose ku buryo ahita amanika amaboko. Ngo nyuma yo kubigerageza muri Iran ntibitanga umusaruro, Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahise babona ko ari tekinike ikora ku banyantege nke gusa. Ikindi giciye inyandiko ivuga ko ibihugu biri kongeramo imbaraga ni space and cyber operations. Iyi ngo ni inkundura ibihugu bikomeye mu ntambara biri gushyiramo imbaraga zidasanzwe. Igisirikare cya Israel IDF ngo nicyo cyari gisanzwe gishyira imbaraga muri iki cyiciro, ngo bikaba ari nabyo byayifashije kwivugana abayobozi b'imitwe nka Hezbollah, Hamas, ukagera no ku bategetsi bakomeye ba Iran, bakoresheje amakuru bibye mu bubiko bwa gisirikare bw'umwanzi mu buryo bumeze nko guhakinga. Ubu noneho ngo n'ibindi bihugu cyane cyane bitavuga rumwe n'uburengerazuba bw'isi nabyo ngo biri kongera imbaraga zidasanzwe mu gisata cyo kwiba amakuru y'ikoranabuhanga, iyitwa space and cyber operations. Mu ntambara Ukraine na Iran ziri kurwana, zihanganyemo n'ibihugu byari bisanzwe bifatwa nk'ibihangange mu ntambara, ku buryo abantu bavugaga ko rwose zitarenze ibyumweru 2, ariko imwe imaze imyaka 4, indi igiye kumara amezi 4. Ibi bigaragaza ko mu myaka iri imbere abazaba bakoresha intwaro nyinshi zihendutse ariko zishingiye ku ikoranabuhanga bazaba bafite akadirishya ko kureberamo bakihagararaho imbere y'ibihugu by'ibihangange. Ntabwo bizaba bigisaba abayobozi b'ingabo kwibaza ngo se mfite batayo zingahe, ngo se umwanzi wanjye afite abasirikare bangana iki, cyangwa ngo gace keza ko gutegeramo umwanzi ambush nakahe, ahubwo bazaba bibaza ngo dushoboye iki mu ikoranabuhanga imbere y'uwo duhanganye. Iyi nyandiko nayo ihera yemeza ko drone za Shahed 136 na Shahed 131 za Iran hamwe na Sting na Litavr za Ukraine
zahinduye uko abahanga mu bya gisirikare batekerezaga intambara zo mu minsi iri imbere. Amaso bose bakaba bayahanze ku gukora intwaro nyinshi zihendutse, aho gukomeza gukora ibidege bya rutura gusa n'izindi ntwaro z'ubwirinzi buhenze, kandi abo muhanganye bari gukoresha intwaro zihendutse bakakurwanisha intambara y'ubwiyahuzi bw'ubukungu. Reka iki kiganiro ngisubikira aha. Bakunze ibiganiro byacu wabisangiza abandi, ukanakora subscribe kuri Bomba 250 kugira ngo tujye tubana buri munsi. Njye nitwa Matare, Imana y'u Rwanda ibane namwe.